Musika whaaleanganga o le nei tae ao e peo na whaafonga i eilo tātou watunu. Stasio whaatunga ma lie mai le awhai pese po le tusi pese i nā vivi ia po le nā pese ia. Ale kalesia e whakasa ma le whaatunga na ua langina e le kalesia e whakasa mai tūla ele. Ia ele lei mea uma waia Iesu o lona whaatasi mai tātou te maua ai le file mu. E le manatu maualunga le nei tae ao ma le mai moa whaafonga le atunu. Ua tātou wala whai whanunga le leo le nei tae ao fau ma vai atu fau i le pōngi sā. Ia e peo na whenga iei le atunu ma whai ngā malo longa. Ta pe foi ia le whaata o toli o tō whanga ma moenga la tau ia ia. Le whau foto i mai malama o le nei tae ao fau. Mai tau atu i whawhatu le ofisa le foi. Ia ua sisengi atu le pōngi sā au amata o na whape nao na malama ia lau whanua fo'i o lo tātou watunu o whōlinga vaia o le anga le lei ma le alofa tau muli muli o le tātou tapa au sili le langi mo i tātou. O le sukan whawhenga inga ia pasta fia lua tito e peo na tape neina ma sau ni ele sau ni ngā loto na nei tai ao. I lunga o le tātou tautua mai le kalesia o le Samoa Worship Center i vai telefou. Te Moses whapopong o le tātou sau ni ngā loto i le tae ao le songofua o le vai aso fou. Tautua manaunanga nei a le 685 radio, ma le Kalama o le 685 morning show o le rei tae ao e peona mai mo mailo tātou utunu, lona ofisa whaasaralau i sa le ufi nei. Ma lole, soi fumanuia, ma lole soi fualau lei, ma lo foi folau, ma lo foi whato toi ngā luenga e peona fita i tunga i eli tō tele, le ua usu mai le nei tae ao fou, ma lo le usu ia malo foi le wha malo losi. Ia, watato ia i le tae ao le aso foreile o nei o le aso se furufito le masina o you like. Tato ia i le whai unga ia o fe au manga ruenga o le nei foi vai aso. Malo lava le wha malo losi, malo le orosai malo foi ia le tauata i lo tato waturu. O le tangata malana, tiute mawhaiva o lo ala usu ia i le tōtele le nei vai aso atoa, ma ia i le aso ngofua. Ia pe ua olo le aswara ile, ia pe ua o ile le pe ua kau relax like hiki. Io, ia wai pe o le aso wha ai o tiu te whai manga ruenga o nei vai aso la tau ia. Wha malo lava le usu, malo le wha malo losi, malo le wha toa lo tātou tunu i ngā ruenga. Tiu te wha ngā solo nei vai aso la tau ia. E sa awa tala to i ina. Ele ia se mea ele uma. Io, ho uma ni vai aso. It's Friday. Good morning. It's Friday. Ya whaatalo whatu. Ia le tautua nei a le 685 radio. Ia mai i sale ufi nei lo tātou o tunu. So stori manu so staff o Samoa. O lo mau mai le tātou po kalamere nei tae au whalo whatu. Whaatalo whatu mai lava i maunga tele. Te pa ia maunga iti tupu matamali i o whaila unga o whalitua matausi. Sa wao male waluma se ia pa ia le malo se anu manai whanau iti. O whalo whatu ma whaatalo whatu. Ele swafa manu malo le tātou li o Yesu Kiriso ele nei tae au fou. Whatalofa tu fori tātou po kalame, le tātou ainga paanga whaafonga, ma ua mai le tātou tautua le nei tae au i so se vaenga o le kilope, ia i tono New Zealand, o Australia, o Amerika, ia o le atu Asia, o tono Fiti, nisi atu moto le Pasifika, ia o lo mai moa mai eilu tātou o tunu le nei tae au. Talofa lava. Oa mai o tau nei tae au ari. Oa mai o e nei tae au. Ao e ta pena fo i ma. E sa uni au ngā luenga o nei aso. Ia, mai se fo i le whai ungo le vai aso. Le la tātou seki aku mo le weekend. Oa mai o e. Are you feel alright? O seki o e. O seki o e le tae au nei. Ia wai e tele a mea te tupu le whai ungo le vai aso. Ia, e alanga sekiles. E peo le whai ungo le vai aso, ia wa mai anga ruenga. Ia wa tau alunga fo i tiute ma whaivole, nei vai aso. Ia, o neisi foi. Ia, o le whaamoe moenga le whai ungo le vai aso. Ia, e malanga e asi nei a inga. A le malanga i sala whai. Ia, e malanga i nui tua. E asi nei a inga o lo whaamuli mai. E pei ese o malava ia polo kalame ma fuafuanga. Ia alo tātou watu nuu le whai ungo le vai aso.
o tātou tau no mai le whai ungore nei vai aso. Ia malo lava le, on sa, malo le tau, malo fori wha amaro losi. Ia, e le mana tu mawalunga o lo tātou tau whai tusa, ia i le pule wha asoa o lo tātou watua, i le nei tai au i lo nanga le leima lo nā lofa, mai se foi o lona wha amaoni o lo tau muli pea mo i tātou uma. Salo a tele ni tātou tala i le tai au. Tātou wha tele lava i le anga le leima le alofa sisi di ese o le atua. Mai le tala tuspa ia o lo nā lofa ua le wha umatia ai tātou. A o le nā lofa e fau mai lava i lea tai au, ma lea tai au, ma lea tai au. Lono winga. Ia o le nei fo i aso, ma le whai ungo le nei vai aso ma le tāpena atu le weekend. Ia, tātou o ma le atua e fisosoani a tātou pokalame, ufuanga whanga solo, alo tātou watunuu. Manatu ole a tātou se atu mo le amatali o tātou tautua, mana tātou pokalame masani, ile nei fo i tai au la tau wia, ole teimi le wati le yeisa mo nei le utos furuvalu minuta turn ta le o le fitu. O le ta le fitu mai mom fa fonga le tunu i tātou talafou. Ia, fa solo toi leo tātou pokalame, tātou tala noa inisi o vaenga o lo tutupu, ia i tutono le tātou watunuu i le whai ungo le neiva yaso. O le tā o le valu, i le tai au neito i fa fonga le tunu i tātou talafou, o le mai au tātou talafou le tā o le valu, o le a mauaima le tātou whailo inga, ia masui, o le Universite o le Pasifika i Alafua, le vaenga a le USP Alafua. Mai anana, ona tātou se atu le por kalame o whaamanuianga wa soifua, ma aso whanau i le afa o le valu, tau lunga lea, o le tātou por kalame le neitai au i le tāo leitu lai iwa. Ia, ai tātou amata mea tu ia i le tātou talo le tau, ringa manga o le tau, ia, ua liputia mai, matuina mai le official le vai tau, mosi o tātou watunu. O le laptainga le tu ina mai le official le vai tau o laptai ai ia i o ngā sami o lo tātou watunu. E le o lau whanua a o ngā sami. O whamatalanga o winga lolo wa le tau numero fitu mo o ngā sami o Samoa na whamawinga le official le vai tau. I le tu lai 5 i le tai au. Nei aso foreile, aso se furfitu nei u lai luafe luas furuono. Whaamalosia fautuanga mo o ngā sami. Whaamalosia fautuanga mo o ngā sami. O pe au mamafo le ea i mātuhi se sae o New Zealand. O lo whaawau pea o na au meia sa whiri wha solo i na malosi o le tua o loi lungo Samoa. Ma awhiai o ngā sami o le atunuu. I whaamaumaunga la tamai o lo atangi ai le si iti o ngalu mauma e tusa lea. Ma le lua tesi, ma le 5 mita. Ai sili atu ma le 3 mita. O nei wingo le tau e wha moe moe, o le a ngai se sae mai wha waupea, o na una ia mai sa vili e whio lolo le malosi, ma le wha tau i lunga o ngā sami, o le atunu uanga i atu i le whai ungo le vaiaso. O lea, o lo wha malosi e pea whautuanga o ngā sami mo ngā teifale, ma o ngā sami uma o Samoa. O awhianga i ono ali ai mai so ma te tawhi au o le sami, e malolosi le wha tau o sa vili, o le isi whamatalanga o winga lolo wa le tau mō ngā tai whale o le atunu o le atu inatu lea i le tau le 5. I le afiafi ana nei tau a tele whautuanga nei malapata inga o lo tu ina mai le official vai tau mō ngā tai whale o Samoa. Mō le au whangota ma le au whaiwhaiva. E tanga i le iei le au whangota ma le au whaiwhaiva au a foi ia le avea le nau le ia manu i le upenga. E fiu e whangota pe a uma fo i lapita inga i etu ina mai, o lapita inga i etu ina mai. Ona o le whaasolo ina malosi sa vili, o le toa o loa i lungo o ngā sami o le atunu, ka awhia ila o ngā sami umalava. Ka pia fo i a le si iti o ngā lu ma uma o atu le lua tesi ma le 5, e le tolu bita le maua lungo lono winga. E le ngata e malosi sa vili lungo le sami, i a e onu si itia pe au mangalu. Fautuanga leo le tu ina mai. Ia e ono a fia foi ia no fuanga i latalatane i le sami ia po ono fuanga tu matawhanga. O le tu walalo tautua nā ia fautuanga le tu ina mai le official le vai tau mō le au whaiwhaiwa ma le au whangongota lo tātou atunu. Io e pe 5 sulta la arta ur tau ia e le ngawhatia 5 sulta la na su e oe pe sa ili oe pe a oina
leilo mai o e pe anga e whailau whaiva. Ai taha hua ia le wa aile leo le tūlanga e peo nei ai whautuanga o lo tuina mai le official wa ai tau. Tātou se mai lor talo tau mo lau whanua o le turunu whamawina le official wa ai tau i le tūlai 5 i le tai au nei o le asofaroile surfito i ulai lua whelua sifuluono. O au o savili whaasolo ina maa losi rutua o loa. O saute se sae o lo uftia i pesa moa mai au mai ao manai timu e a fiai le tunu i nisi o teimi. E lo iei se whautuaga po ni lapita inga o whaamalosia mo lau whanua o lo tātou o tunu. Tānu talo le tau mo sa moa i le so i le ngata i tū mua nei, whapea fo i le mo tele sa la whai, e ufitia se vaenga le lange ao manai timu e ono iai, ai ma tele i vaenga mo lulungu i le awauri, e ono whatau tau savili i nisi o teimi. E ono whatau tau savili i nisi o teimi. O le vaenga, ia i ona tu atu, o le au fitia se vaenga o le lange ao ma savili whatau tau i nisi o teimi, o le au fitia fo i le vaenga o le langi i ao, o le tatu talana o le tau, pe ona tu ina mai malipitia mai, ele ofisa o le va ai tau molo tātou watunu i le so. Fua i eita penanga, ia ma tātou lava singa, ma polkalame uma wai tātou te fua lava. I winga manga o le tau e pe ona tu ina mai ele ofisa le va ai tau. Ka ona na fina utala noa i vo ile le tātou watunu i swinga le tau Samoa. Le fua mai le ofisa le va ai tau ia vaenga fo ile le au nimo. Ia, o le ingoa na o le upu. O le ingoa na o le tuainga taavilinga le iei le tau. Le a fie ima le tātou watunu. Le whapea mai le official va ai tau. E a matatu i le masina le neo iulai. Iulai au kuso se tema. Tolu ai masina. E matua tai ai sa moa i le la. Mai uti ai le sua vaipa i ele ma lau whanua o lo tātou watunu. Ia, o le vaai ma maore nā le official vai tau e pēna lapata i ai, ia si o tātou atunu u la tau ia. Io, ole ingo le taavilinga o le au nimo. Ia, e masane i le sito tele. Io, ia ai pe e fau, o le sito tele le ingoa lea. Ona e pe e fau linga mai. Ia, o taavilinga lava, o suinga o le tau. Ia, o lo tātou moli mawina i le ngata i o tātou tangata i Samonei. Ia, ai va pe foi le langi ato ma le Pasifika la to via matua i poli ulingia ato to no le tunu o kanata i le malosi ma le matau tio le afi la se sao i to no kanata ia wa won nai pe la pata i le tunu ato kanata e ono a afia i se fa mai ia ono o le mana vai no le pefu o le asu ia mamo me o le manongi foi leo o la au whao matia i rafi. O stasi ni o wha lawe lentu lai mai te tono ka nata i lasi ona nafi. Ia, ma ona nafi whape na ili taia o lai live mai ai ia le au nanga le APC fo ile a news mai te tono Amerika. Ia, ma pui na mai ile atau ka nata nafi fo ile le te tono Toronto. Ia, walangu sa masama a kongo le city o le atunu o ka nata. Ona o le asu. Wasusulu anele la, po woso anele la. Ia ua taia ato, ua pe ua sio umana tunu ule asu. Ia ona le manino le ole susulu le la, ua langu sama umongo o le asu o le afi. Ai, na live mai stasi o tangata whainga luenga i lungo o le train. O le train, fo ile malanga. Uso le train le alu le train kongo le awala so le au kafa all usa pe ola e alu le train fo ile le kongo se oli fo ile tu load tai so le oka ele wang ale afi wang no mo ale afi ala lu ko le train ko so le e matautia fo ine e tu no yo ia ole ala pe fo linga mai ole e afia ia tunu unei. Ia ile tūlanga e peo nei, fo i swing o le tau. Ia mare nei, fo i afi tele o lo susao ma mumu te tono. Ia o nei, fo i atunu o le lalolangi. Ia peo fo i kai e se asia afia tunu unei, se afi o nei whaapea e tele lava o taimi e malulu. Ia ma palasi ti munga, ia au kako wa i swing o le tau. E le whaapea e malulu nga alo i leo le afi. E o la uma kua ia afia lava le fo i tū o le lalolangi.
ia i suinga o le tau lātou ia pe o na tātou mōli mawina. O le aso na nafi, ia sa whapenao na tango fi ai le whamasinonga matau alunga i le aso na nafi. Ia le mata upu fo i lea o le whaalemi ngau i le whamasinonga, lea e a fi ai nisi o tangata o le palot o le itu malo whale a lili numero tasi. Mana tua le mata upu nei. O le mata upu nei na tūlai maina ua whapenao na whaatino le whamasinonga fo i lele ia i le vao le fionga i le whaipule le itu malo na malo mai i le whainga palota ia na se ima vai atu le ia au kuso lua o lua lima. Lea sa avea masui pale mia le fionga ia to lupe o semo po mo nuku. Ia mo lia le o le sui whaipule le itu malo lea fo ua mai le unga le whamasinonga. Ia ua whapena na malo lo umai la ua. Ona wala au lia lea e le whamasinonga. O ila tau nei e te tau o na ngai mai le whamasinonga e moli mau le matau. Peitai, e o mane ia le whamasinonga. Ia ua lei maseisi o ila tau a malanga mai e moli mau. Ma o ina ma fuai. O na afia ila tau nei, ia i le solitu la fono, o le mi ngau i le whamasinonga. Por the contempt of court. Ia, o ina la lea ia i molianga nei. Ia, e fast food walu le ila tau na afia. Fast food walu le ila tau o le tu malo. Palo tau whale a lili. Ia na leo sta ia nei polo inga te tau ona tu lai i lumo le whamasinonga e moli mau. I le sue ina o le tangi tau palota alo lato i tu malo. O i la tau nei fast food walu. Na molia, o le lua se fuluono i la tau. Ia, sa whaamau nia nafi molianga, ma ua whaasala tupe. Lono winga, ma i le whaavalu, e lua se fuluono, na matua i whaamau nia na nafi molianga, ua whaasala i se whaasalanga tau tupe. O le, manatua voi la tau ia le me whaina malanga mai. Fiu whamasinonga i whaatade e tau na malanga mai e mori mau. Ia lea fuina ave i tusi al whamasinonga. Ia i tau na malanga mai e mori mau mata upu tau palota lo lato i tu malo le i seisi na malanga mai. Ia ona ave lo leo tusi samania fu ilea mai le whamasinonga. E tau fia ai seisi o i lato nei ona toe malanga e se atu malo tato watuno. Ai mana tuala, lata mai nei sa iai se tasi o ulungali i. Na moli mau i lungo mo le whamasinonga, malafa pe ai, na whaalafi la ua, e le vaenga whaapufai e le fast. Muli ane, to e tau tino le tamale na whaatino na whaia le whamatalanga, na whaalafi la ua, e le fast, whaapea mai, o lona panic ma le popole tele le whamasinonga, na mafu ai ona ia whaia le atala, mai le o se tala e whaamao nia. Peitai le asora na whamasinonga, ia o le watu ina mai ei whaasalanga mo i la tau nei e tō lua se fuluono. O lea ua whaamaunia lo lātou solia ai o le tūla whono e ala i le whaalemi ngau i unga le whamasinonga o le contempt of court. O i la tau e tō se fulu fitu mai le lua se fuluono lea e tō se fulu fitu i la tau ua sala tupe i le 5 se lauta la. Se fulu fitu sala tupe i le 5 se lauta la. Ai toa valu, ia ua sala tupe tutongi e na o le 2 se lauta la. Nono winga, ia i le unga le whamasinonga i le asona nafi, ma i le toa wha se fulu valu sa molia, 2 se fulu ono whaamaundia molianga. Ma i le 2 se fulu ono lea, e toa se fulu fitu i la tou sa tutongi ina le sala. 5 se lauta la sala tupe, ai toa valu sala tupe e tutongi le 2 se lauta la ma le polo inga, e te tau ona taane le se fululua i le awa uli o le asona nafi, ua mahea ona tutongi le sala tupe. Sorry, e amata atu le aso fululua le awa uli o le aso lulu an nafi, ia e o atu le aso fululua le masina fau, ia o le umine na, o le aso se fululua, o le itu lai se fululua, o le itu lai se fululua i le awa uli ana nafi. Ia
wakua ia la ia lea. E to tonu o le aso se fululu o le masina fou. Au kuso. O te tau ona umon te tongi ni sala tupe. Lono winga. Ia o tu atu. E fo ile si whaasalanga i ono afia. E tangata. E leo sita ia. O lono winga. E whaisi te leo ele o le tupe. Le whamasino ngari inga mauanga afi. E afua iai. Au kusa au whamau winga la. Ko se furu fikusa e maua lea se furu afita la. Ale ofisa o whainga pālota. Sorry, ofisa o whamasino ngafi. Pe afua ia la kou e ka i lima se lau, mar ka i dua se lau. E na o le toa wha se fulu ono tangata sa mawhai ona su eina o la tau morianga. Mawhai e le whai unga. O le isi toa lua. E a toi e le whas fulu walo tangata sa tua ia. O le tasi tangata na maliu. Ua maliu. O le isi ia o le toa lua le a toi le whas fulu walo ua whai i langi ni fōlaunga. A o le isi ele i maua lona tusi samania. Lono winga. E leo po feo o kusi samangia. Liska kale a koi fast for one. O tau lumanga le suenga le whamasinonga mo mawina ai le tele o whamatalanga anisi sa mo lia. E to lua tangata sa whailo atu ia i la tau e toi foi ua le o se whamasinonga o le mafu angana na le au white. Ia i le mori mau i le mata upo le whamasinonga. O ia tangata e to lua. Ele ia o fia ia i la tau sa mo lia ma o whaia i le polo inga le whamasinonga. E tu inatu le ofisa le lo i sili mo le whaia iai o ni mo lianga sori tu la fono. Ma ia tu inatu isi ofisa le lo ia tu ma oti. E fina wina mo lianga le whamasinonga. A e le o le ofisa le lo i sili. O le mai au so e ino le mata upu tau whamasinonga o whamawina ai. O se mata upu mo mua lea o tango fia le whamasinonga mawalunga. Ua matua i pito tō a tele ni tangata. Ia po nisi o maulia ni sori tū la fono o le whaalemi ngau i le whamasinonga o le contempt of court. Ia, lea fo mai ato i malia mata upu ali tū malo. Ia o whale a lili la tau ia. Tu sai te fulu valu le tangata ia. E tu sai kos fulu iwa le la tau ele i whamau ni a morianga. Pe a fua iai. E se fulu valu i la tau sa tu tongi ni sara tupe lima se lau ta la. E to valu i la tau sa tu tongi ni sara tupe e lua se lau ta la. Ia male to o se fulu iwa o i la tau. E le i wha maonia molianga o le wha le mi ngau i le wha masidonga. Ia, e loa le ua umatoi fo i wa lisi le mta uputele le tu malo fale a lili. E le ngata le ua whape nauna mai le unga le whamasinonga. Ia solo ia ile no fo le tu malo le sa se e ile fiunga ia toi lupe o ne semo po muninuku. Ia ma leo fo toi tapena le tu malo fale a lili numero tasi mo le lato whainga palota. Patasi ai ma whainga palota le tu malo o vai maunga tolu. Au le isi le mta uputele le sa tali te lia le to tele. O le sue ina leo le mta upure nei. Ia ila tau ia sa le mawhaio na malanga mai e mōli mau i le mata upu lea le tu malo. Ia, o le umili taimi. A fua iai, o le umili taimi. Le wingo la uwhamutalanga, lua se lau tā la, na mata na nafi, ia, se ia o le aso sfululu au kuso, o mai au na tutongi, o le alai umili taimi. Ia, isu e ile lua se lau walisi. Ia, pe su e ile lima se lau walisi. Wale, e lua se lau leisi vaenga. Ia, e lima se lau leisi vaenga. Ia, e peo nei vaenga na le oto mua il tatu pokalame. Nei tai au le mai moa ma le whaafonga mai le atunu. Le hawha iwa tātou lava ma le itu lai fitu. Usi mai le whaafonga le atunu o tātou talafou o le tai au. Mai moa ma whaafonga le tātou atunu le awina ato tātou talafou le nei tai au e peo na tāpena ina ma saunia e le vasenga o talafou. Sunga ya nefen e sera e le nei vaenga o le tai au. Toi Moses whapoponga o tātou talafou i le tau le valu i lungo le tātou tautua mai le 685 Morning Show i le nei fo i aso whareile. Good morning, malo le usu, malo fo i wha malo losi le tātou watunu. It's Friday. Ia, wa o mara vai aso la tau ia, io e, vai mai o sia tai au manuia, it's Friday. Ia, ngaruia tā penanga le tātou watunu, whai unga nei vai aso.
Fatalo fatu tatu wa inga panga fa fore ma o me tatu tatu ilongo penga te fai langi lene io sia good morning tovi o tofa. Good morning malulu tele taiao o le tau ya matou ya ole ma ole a woa mai to lua vasoloi timu ma ele anga ia to le weekend ele lei winga o le tau ia ole ai ele lei winga o le tau ai tau le lei winga o ele a mai le tau tovi o good morning malo le usu Robert Peterson good morning o Kia Mamea, good morning. Now, Pepe Howard Zwoga, good morning. Se Wai Maseia, good morning. Falilima Perofeta, good morning. Josefa Mafiti, Talofa Lava. Leo se asemeliti savusa, happy Friday. Manuia telenga luenga ole nei foi taiao. Se manutafa le po o vite, good morning. Taimi Fangai Pati Leitui o Tamaitai. Oka se makauki o le ingoa. Taimi Fangai Pati Leitu o Tamaitai, sengi fili, talofa lava. Manuia tele nei taiao. Tuputala sengi fili, good morning. Ya, o leo wa sauni atu ile liki voli puapua, o le au pa ia, ia ile nei aso, o lofa atu manuia foi ia, talongo le afenga iai. Andy Lava, good morning, talofa lava. Tavita Romano, taia manuia, mai manu kau, manuia foi le weekend la tauia, mani whainga o vai. Pati Augustino, mai Hastings in New Zealand, good morning. Burning Fasavalu, Neng Lam, talofa lava. Le mafoi le utongi, good morning. Whanga o manu, Jacopo Chek, Ioane, talofa. Ba lele mati, good morning from South Auckland, Otara, good morning. Anga Poufa, Malai Olu, good morning. Sau fatu manuia tele nei tae ao lai mafuta mai vai sa ulu sa la fai. O a mai sa la fai ari. Iau ke lo sa la fai e ko a ele se mea la a. La tatuli masi le malu good morning ta alo fala vaseti tu puola good morning faletoi. Kwa la faletoi sori. Iau anga me fe ingalo engelangi anga fike iau momoi umi. Au kuso fe pulea ai good morning Jesse Leipen. Good morning ta alo fala va. Ia manuia tele ngā luenga mafuafuanga ole nei fo i tae ao la tau ia. Ia, hei. O leo tā pena atu ia Argentina mo le sa i linga champagne o le tā apitusanga o le tā longa soka. Sa awal ka la tank. Ali wharetoi. Mea vave ale oki. Vave i ole oki. Ioe. Tā longa le ananafi so le semi-final le a matou au Argentina male au ya male au Engelani ai sale tale aforta longa na filini ai tau fai tu sau male malo losio tangata na fisol e makau kia yo ya ai ole as ai le fai ta longa na fi the sen mai tangata te ole link ole link ole tangata. Ole tangata ta u ole time traveler. Ole tangata fo ile le pisi tangata e pe malanga fo ile le iluma loa o fata ita inga ole utato ine you like al tangata lea e mafaina malanga iluma ili poti maini me tupu iluma ya kuso. Ia pe mafaina malanga iluma le lua o lua fitu lua valu. Tau te leilo atu. Ala ua pe e fa ingoa la fa pena. Ia tangata ne ta o time traveler. O tangata la. O tangata o tau pe tau matamata o tangata pe se tangata fo ile mati tau no le Middle East. E ilunga la TikTok. Malanga la tangata. Saulo tangata faila na prediction fa pe mai. Waleva na faile. Waleva na au maile prediction al tangata po ola na famtalanga. Po ia lea na wa mailan tala o Engelani e wa omana o matamata ile faino le ipo le lalolangi o le soka lua ono o Engelani sa pini le ipo le lalolangi ia o le mea la wa viral o ma le mea ngafi usa le alur ka alonga Argentina ma Engelani ngafi awa makua viral le video le kakalea mantua wa leva na fairi tu sama salo por tausanga ele por amtanga tausanga neina poster tangata le ia mata tualo tangata ile ia no tele yai ele ko kele ngango manga ia fam talanga le tangata ai nga wow lo se ia Engelani se mi faino pa pe ma ka voi pe ia sa ola le mau al time traveler le e ma lo Engelani le por la
ai va ai langa ngafi. E alur ka alonga ngafi. Ia ola wali o tu ia vi ima Io ia Malaysia wali I au leva kapua I malo ia inge lagi ia tale afor talonga leini ai ia le I leva nalu le afalo na luar talonga ai si ko alo ma ingelani ia ai va ai la le ruang ia le pakia ingelangi runga sorry to tonu le malai ala grace o tangata sole le talonga ia alu loia last 10 minutes o le talonga sorry e va vale oki e pei ale o le va ai ser le ai se au fa tamala e o foi a engelani e le fa pe na o mai engelani e foi le fia malo ia wana matua upset atoa ia le tamiru sanga o le soka ni tau sanga ia male ipolo la lolangi ile au le no way saua ia no way ia malolo no way to tele o tangata na balo ia e manu malo farani ona o se tasio au pito sidio na malos ia la me tato moli mawini e falani ia mle manu malo foi ina ia Spain one of the biggest upset to the tamiru sanga ia ngala Italia talonga na nafi ia ai sole to se fulu a minuto to talonga na nafi ai so olo skoi lua te tira sele ai vai le ifo na tangata ingelangi a nafi wa ifo ai la loia ia le au ingelangi a nafi masia lau kapua ka lofa lau kapua ia nafi ingelangi ai ole news lea numero tasi na nafi le semi-final lea Argentina ma England. Ole a foi nei ole coverage ole semi-final lea nafi. E lua mea na ta e ia na nafi le semi-final. Ole malo Argentina i le semi-final ia England le asara nafi. Memo mua na ta e nafi. Na ta e i loto tangata England. Matangata Peritania ina ua malolo ile au Argentina lona lua ole isi vaenga na tatae na nafiri ta alonga lea na failo ai ele au nanga le BBC mana tua le BBC o totonu o London totonu ho Ingelani lea e sa wale BBC na failo ai lungo penga ta failangi le BBC ile lato app e faingole iPlayer male pi na watu ilunga ole lua se fulfa miliona le faitau au fai o tangata na mata ilunga ole BBC ile semi-final nafi lua se fulfa miliona viewers ole live ale BBC ta alonga na nafi so oi café sorry ma u fa ma wina ele tala fa solo pito ole au nanga ma le tautua ale TV nei ole BBC i to tono lono tona ole ulua i taimine nei ua o ai ni tangata mata i lunga o lato app i telefoni ia ile faitau au failea lua se fulu fa miliona lua se fulfa miliona tangata na mata ile ta longa na nafi no winga lua me yang ka e yang afil ka longa le ole ka e mo loto tangata e la di ufi ya male me muli lenga na makua I maua lunga tangata mata ole mai ai ole afam ole e umane le afam mo na nafi e o atu ile lua tesi miliona tangata na mata ai umane ia le sorry e tale afa ia tale afa e lusu lua tesi miliona marking the UK rating peak of 2026 al ka longa quarter final le anga
Leanga quarter final le a Norway. Leang malo i Engelani a Norway. O le tālonga na le si tālonga le sosoone ai e se fulu ono tesi ma le 8 miliona viewers. O le tālonga na. Le ala e whaapea ia le BBC ma le lata unanga le televise. Ia malunga o penga te whailangi. Ai e penga le pau i o tangata mata. Ai umane le tālonga le seimi whaino nafi. Lua sulfa miliona. Tangata mata i lunga o penga te whailangi. La vaila ia. E makaukia. Ia, le ala o sa o tunei Argentina. I lunga o le sailinga sampini. Fea alaka. O fea la le time traveler le ale sa fai me malo. Ka fia maua mai ale time traveler. Watala wati ya David sua le tai au mai sini Australia se se ya pene huro le mawai. Malo le usa pene huro le mawai anga ele fa kamala. O ele ska ka ke ngumela kasi di soka. Na tu time ta fa Willy tai au manuia. O le afo le valu e awina toi tatu fa manu anga waso i forma so fa nau. O fale toi, o mātou wā le Broncos. Ai sa o soli. Ele mai whako anga le Broncos anga po le penfasari. O le aula Broncos e pei inga le penfarenga o mai wale o le vanga whai inga mai si au. Ai anga le penfare o sau mā loa. Junior, Molly, good morning, manuia nei tai au. Melania, ai ono mo ala, good morning. Tofa, tovi o tofa whaftain mafuta mai. E pawa ai Molly so i vo manuia. Tuia vi matangi mari e ale ala o mai ka mai ia. Io e o le mua kwa ia ma Argentina le mua kaga. E ari tuia vi. Se kapuai fata mari mai. Ma mele Ulisese, good morning. Per huro ma lol so i fo manuia ia ile nei tai au. Seti tui poloa, good morning. A pe voi ia le patalo fatu ia Anawa Hunt, good morning. Ya le ai ana o te leo fati ngai le au tapua a Engelani e paua le meu o yeri talonga ia wa o ko wa ia matu ya vi ma fale toi le ko o mai lunga nga fi vai mai lua o ngei ka ai fala o Argentina o fela ma ya wa ga ia tu sai diga sampiri ma Spain ia ile vai so fo. Mana to leva sai foi o tato por kalame ele nei tai au ile mai mo fa fonga mai ele tunu ya ta sin tato pese va pe hoi tato fa silanga fa pese disi su valo minute o te el fito nai pese disi compagnia lo nga lu fa tasi mal tato tu o wala wina tu o tato por kalame nei o le 685 morning show i tai au te tasi mo le no fusi de fia male malama o tato tunu o le Taimi ngore wati le ulusu valu minute o wate nei le fitu nei vai ngor tai out lo foi le o tele na usu o tele ia anga mai foi tute me foi va manga lu nga fai o nei foi vai aso la to via o le vai aso fai u nei tu wanga le aonga nei fa nau e to ia e tato fa nau a onga i le vai aso fo lo no winga ia taimi nei ma tua to sia ki le ia mea onga nei fa nau malato lava onga de la toya materia onga le vai so fo pe foi la ona ye pro kala mene ye malanga mai ye nei foi a onga ole University del Pacifica ina ye la fua le USP campus e fa la wilo le to e tape no fa na wa onga e to ya e onga nei fa na ur kwatalon lua le pe wa mai a ia le lato orientation la sona nafi le ala fanga solo le verse 4 to ya materia le semester lua ai fa wau pea ia le restala ia mo ila to e fia restala ma wala va no nei ta wa yo le ma na ia oni emisia le never no le malanga mai ai ma mai ia nei fia onga mai le tatawa onga le university i le Pacifica o le te le yo va enga ia e fa ma popo ma au mai e nei fia onga ele ngata foi le o tulanga tau le awa onga ia ai me se foi tūlanga o tongi no lo pili a onga por tongi no pepa wa ia i lava por kalame whaatatitia ale University del Pacifica e fe soso ani ai mo tangata maiti a onga a mata mai lava i whailonga tau tikeri ia sa solo mai i lava
e o lava i whailongo le certificate. Eo, whaatulanga le lei ia paenga. E mawhai ona whesoasoa ni ai mo le tutongi ino le pili o le tamaititi a onga. Eo, te lea ia o le whesoasoa ni. Ia ale, ele ngata veo le tātou malo. Ia ale whesoasoa ni fo ia le, ale a onga ia, ale USP mo whanau a onga. E manatu e toi whau le a onga ia mai sui tātou le whainga ruenga. Awa e peo le, o a onga ia University Pasifika ia, tele lavo tātou le tele whau ai. O i lātou o le whainga ruenga au manatu e toi whau ia le awawina o le poto salalau. Ia awalai te misio nei tai au, pēr mai tātou telefonu tāle valu. Toi a ngai mai fui a onga o le tātou University of Pasifika ia rafua. Wau tātou whaatata noanga ma whaalau iloa ia mole amatalio sa Mr. Lua no mo whanau a onga. Whatarawatu ia anaua hunt, anaua awe ke pupole, le kele le i e sae le ingei. Ia ai angai mai wae le au ingo mga makar ka longa ngafi ia 2 minuti ai o tilava. Bave. Rieta scan Nansen, good morning. Ta fea mali whau ia lo sio, good morning. Pepe tupuola, Pepe, ia manuia lau tapo inga. Valele Mati, good morning. Mace atinai, momoli atu, le 5 whatalofa i nei manua tele. Sao ni atu fo sao ia Mace o nei lea a foi nei o sisi ngā fua manua. Le whatau teia i le aso nei le foi tate matamata atu le e tu sao mai le aunanga ia are KVCK America Samoa. Ia, manuia le tuto tasia tata uso i nai manua tele. Ia po i nai manua. Manuia tele le wha manatuina o le tau sisi ngā fua i le so. O PJ se lau. Ia, manuia tele nei tai au, good morning. Pape foi le patalo fatia sieni se loti ese. Ta vita le mali e toa na tano ai ono tai au manuia lai mai mo mai nai wai kato. Ta alofa lava, ma lo lava le soifua manuia. Ma lo le soifua lau le lei le fai unga le vai yeso. Mo moli mai ia le fe autus tu sia. Mai le fionga le malo le asa soa e le tamaititi lo sud fata usanga lo no matua. A fea ngai e ma le tiute le tau whaatonu fola wina. O ta vale fe malanga i lungo le tele le manga fale i le pea. I le vai yeso nei la so lulu. Fia firmana vonga luenga le tau le 5. O a faso solo manuia le fionga le malo le sa afia le fui fala ve lave. E a ai olo momoli mayona lo faanga. Patasi ai male tu walalo. Ina ia mauti noa le ave ta avale saunga le mu. Ele ngata le ta avale saunga le mu. A o le faitete i fala ve lave e ono mawai le soifua. O le faaftaile atua nei fala ve lave li. Ia, o le e pei, ia, tailo iai pei nga iei se mea na tupu mua, tulou. I le whaafonga le tato zu, pe na iei se mea na tupu mua. Ia, o le soa e se leo i lungo la wala. A o lau ilo, so leo le mea mua le o kupu sote. O le sau o le taavale soa te foinea la vea ai le malo la e whenga i mona tiute. O te iloa e au ia i lau ia matamata atu i le whaala velave. Ia o le pongai foi leo le toi ngā vaenga, foi leo le hand over o le laisene a vita avale. Ia ai le se a onga e whaia. O le au tātou moli mawina le vaenga whapena. Ai la ngala o le kamikiki le lusul whatau sanga le ana la vea i le malo. E le ise la isengi. Whape fea o na saule ta avale e le ise la isene. Wai tau na malama fo ile le tu la fono i lungo le altele. E tu lo le malo i lungo le wala le koe whaongangi mori. Tātou stai ma whaalongo le malo la e pailana ngā luenga o le tau whaasino ina lea o le mamalu whea malanga i o le tulu. Te iloe au i o le isi nai tū. Le ana aafia ai ia si malu le malo i le tamaititi le lusu whātau sanga. Ia o le malama i kūlo le malo i le koe whaongane mōli. Po le aru mū me le mōli i whaongane malo le malo la e whaasino ala mai. Ioi.
ia e pe o le sina tu ho le le tu la ye fa la vela veni awa ele le tato o le e fa manu o lia le malo le malo o le ma wolo na malos ala matanga le tausanga nei le na so ai le tanga tale le o teine vo le to no fiti ya alu al ka vale ma avesi malo le malo al tamaita yo ya o le vo ka ko se a ku weekend ari o le me vo le ka ko mo le mo winga weekend na mal fa la vela ve tupu o le weekend na mal fa la vela ve tupu o lono winga take care le leiva ai le leilo tangata ai me solo wa inga lau fa nau a ota me tinu ngole a wala tau na e tu walalo yai a fa pe fo lo walo la alo e fa tau tu walalo yai sio walo watu a fa tau fa lo ko fo i me fali yo a fa pe anga i mai tai i tala fa tai o pia mata mata pe tau mafa se fale inga nga uma o fo i le ia ko fali a wale mele ka ko mo li mo winga di o le weekend na mare ku por fala vela are o isi a fala vela ve tu le me le weekend ma uma wai le so i fua ma le o lo tanga te so i fua me o ilan fala vela ve tu le mai na ile tau me sina fo ile a fo ile hai do we ia va pe fo ia le si fala vela ve le na ma le o tama titi lo sfuru lo tau sanga i tonga fo fua o fala vela ve e tatou te leo toi mo mia nei taimi e leo tatou toi mo mia ni fala vela ve a fie so i fua ma le olo le mea lea o le ala tatou se a to le weekend ma le fai ungo le vai aso ia pa ai le leina i o walo vai le leilo a inga ta talo mo si au whanau yo talo foi e pui pui ma sau sau le tau ta avale i le mana o le toto Yesu ke wiso ma se foi fale ma fanua talo yanga le leile tu a wana i mapula o te talo. O te tali tonu o ita i ene mele o te talo so. Io, o le mevo lo kako mo le mawinga ni. O le matua matautia lava o le tele o meua o tatou wa ai e tutupulu tatou tu. Wana nei fo tai au. No vai atu na share me stasio i ale stasio o video. O si leo po ai wa moe a si leo po i lumo le fale o loa. Pe alu wa ia kuale sila i kiki ngā pise ia e kau fa finger ka kaila wa. Alu wa kuala i kiki ngā se i le alu wa kuala se i merikere fungi si skula ki ila e ngumla e mo i lumo le fale o loa. Sorry. E fa pe ngā fu istama leo po i nei le sa fa matala i tolonga taua. Fa me istama. Masalo pe na se di minute o tautu le moe i lalo atu i il mele leo po. Sole. E pe i ale e mo le maka le alu esio. Le alu esio lang telefon. Wa i le i lo ar ke minga se i al tanga tal telefon. Ai ku se le i moe na tautu le moe. Wa i la i. O le matua matautia na le i il tatou tunu una nei taimi. Ia. Tautua na saonga le mu. Tautua na le saonga le mu. Alo ese. I vaenga e tupu ai lave ma fia i le soifua. Fatalo fatu ia anga pou wha malai olo good morning. So ia ke pawa le ke pawa ia le voi lawa e koe au ia Spain. Ai lenga e au ngei ia engelangi. Manuia taia so ia sani fata. Good morning sani manuia ngā luenga. Vaa au vele es le ana good morning. A pe foi fatalo fatu ia tu i lava City Town ai ono good morning. Sieni se loti ese good morning. Ma lo le soi fumanuia ma lo foi. Ia leus ole asa neito no New York le faino. Le mafua ke pawa. Asa neito no. Le wo uma mkalonga ngafi o fa kuba ke malo. Alele o me ase ku peol mako malo. O luo ma pepe. Yo e. Ia lo winga. Ia la ko la ku foi le faino lele me se ku peol malo se mi faino. Manuia tele ne yaso ma tiute faiva whanga solo. O lo whanga solo ta sanga le lakapili ki Samoa. Le whanga solo ia le latou ta sanga le nei. Ia o le nei foi tau sanga la tau ia ta longa tau lakapi. O le vai aso o le whale nei o le Rugby League Domestic 13s. O
o le ingoa le na o le tamirisanga. Ia, o le Rugby League Domestic 13s, le ingoa le tamirisanga nei le laka piliki la tau ia. O le wefanga solo whaitu malo, le whaitau tainga. O nei le tu mua Central, i le aso tō nei aso se furuwalu, i le malaya vai ala i tai le tau mesina. O le awhelo i le tau se fulu le tai au le au ala Pia Paracudas ma vai tele West Tigers i le tu Paualii. O le istalonga i le tu lais frutasi, o le au le Mary Saints ma le Bulldogs, pa pia foi ma le talonga muli o le Pear Village ma V Energy Lauli Lions. O le sila o talonga la ia le whatau teia ia i le aso tōna i nei. O le isi tamirusanga a le vaenga nei o le talonga o le Lakapi, Liki o le Tūmua West. O le Tūmua Central le nei whafunga mai nei. A o Tūmua West la le a matala tau talonga le tau le iwa. E whelo a iei sa tapuala ma le ulumuenga o le tūpao ta maitai. O mua taa mawhale asiu i le tūpā fo i o ta maitai. O i la tau i lalo sfurui wa tau sanga le mātutua sa le imoa Steelers ma sa tapuala tofe ula. O le tū la sfurulua o whale asiu kau pois. Whale asiu kau pois ma le ulumuenga ma te maa i la tau i lalo sfurui wa tau sanga le mātutua. O le istalonga o sa tapuala ia ma le ulumuenga ma te maa o le tu Paualii matutua. Ia ma le stalonga o sa le imoa Steelers ma loto whanga Raiders o le tu pafo i o Alii. O le Senior A's, o le Malia Sharks, ma whale asi keu pois o le Cup Challenge la na. I le itu pa o le Senior A. Ia o le talonga nai whatau tei le tau le tolu i le awauli o le astona i nei. Ma nei le talonga i e angai tatou tunu e moli mawina matai. Pai unga foi o le neiva yaso. O Tūmua East, le foi whaatinoina le latou talonga tusao talonga le Tūmua Central. E whatau tei e tai le malai foi le awa iala. Le inga tai o la talatane au tafo le tau mesina. O le tamirusanga le na whaamalau atu nei e Tūmua West. E whatau tei le latou tamirusanga i le malai la kapi a whale asiu primary school. So o ilo lea Malaysia tamirusanga lea e taua o le Tūmua East tusao le o le afoine o le tamirusanga ala valea le lakpiliki e taua o le League Domestic 13s. O le talonga la le whai nai le malai lotu whanga e sa whata o le Tūmua East. Talonga mua o le a whelo iaisa titoa ma le pā i la tau lalo suri watausanga le mātua. O le isi talonga o loto whangama sa titoa o le itu Paualii o le Senior A. Lalo manu maulutongia Senior A o le a whelo aiai le tau sifurulu i le awouli. Pape foi ia le vao lalo manu ma loto whanga o alii lalo sifuru iwa tausanga le mātua. Ma le Vailima Challenge Cup mo Tūmua East o le a whelo aiai le pā ma ufanga ia ili tu pā o tama mātua po o le Senior A. Mo le tu o tane, mo tele salafai sa maunga primary school, soli. Pe foi pera ngai tolo nga tau fa pe foi tolo le malai le ala ko sa maunga le o le malai le su mai po ai le spiko ala fe ko la kapi le spiko o le i tu o tane mo tele salafai i lalo lava o le tamusanga ne la kapi liki o le Rugby League Domestic o le afa tau tai sa maunga primary school lesto nei round 4. O le talonga mua o le Lepa Tigers, o le awhelo iai mawhanga malo i le tūpā o tamaitai. O a opo ikos ma le Lepa Tigers i le tūpā o lii o le Senior A, o Lilo Maiava Warriors ia ma paia i le vaenga o le tūpā o lii i la tau i la lusuiva tausanga le mātutua. O whanga malo le awhelo iai ma sa maunga vai aisa i le tūpā o lii Senior A. O le whanga o li Broncos ala whilo ai masato o le pai i Storm o le itu pā o li i la tau lalo surui wa tausanga le mātua. O sa fotu o le a whilo i mawhanga e Panthers i la tau o le Senior A i le itu pā o li. Whatasi i masasina Bulldogs o le a whilo i ma le tui
Roosters o le tu pawali I la tau lalo suruiva tau sanga le mātua I tu o tane le nā. Se e mai lolea mo le tu malo fa sale le anga. Ta miru sanga lava le nei le laka piliki la tau wia I le astona I nei. Ta longa mo mo la felo ye lalo ma lava ma vai a fai le tu pau tamaitai. Lano mafanga I le ta longa na lua o le tu pau lava o tamaitai. So ai lo leo ta longa I la tau lalo suruiva tau sanga le mātua le tu pawali I o la felo I fo I iwa ma le au malosi mai lano. O fanga o le afelo iai malalo ma lava I la tau lalo suriwa tausanga le mātua. O le tu pāwali I sinia ei, o le afelo iai le au malosi mai iwa, malalo ma lava, o le tālonga nai whai le tu lai sfurulua, ma le vai 5 cup challenge, o le afelo iai vai a whai, ma le au walano, sinia ei le tu pāwali. Ia, o le tāmiru sanga na le whanga solo le taimini nei. Ale lakapili ki Samoa. Lakapili ki Samoa nai whanga solula tau porokalame na ia le whatau teia le vaiaso nei, o le vaiaso nei, wa ato iei le whao vaiaso taru whanga solo. Ia le tamusanga lea le lakapili ki Samoa o whaingoina o le Rugby League Domestic 13s ia le taunga le naro lato tamusanga. Joshua Sefulu, good morning. Ape foid whatalo fatu ia whaoa Vini, good morning. Melbourne, it's 7 degree aileala atale 5 ile taiao manuia tele nei taiao manuia porokalame aga pou whamara ulu good morning ape foi fatalo fatu ia ile uso ia sani fata malesea ke pau manuia nga luenga fanga solo ole nei foi taiao la towia tatou se atu sina musika le taiao ape foi tatou fasa longa fa pisilisi e tale valu to fa foga le tunu I telefone. O nai fasi silanga mai se foi tatou fasa launga fa pisinisi o nei vanga o le taiao e pe ona fa foga le tunu ia I lungo le tatou tautua leo to 3 minuta tona ta leo le tu live valu o au nanga e pe ona ele tautua le mana industry vai tele ia o le piliki malosi o le piliki Taliton Wina mo le fausia ino mota malawa fai foi ona lauina mo meo uta ia o asuemu ma tulanga fa pena ia mo le aunanga o le fausia ino maota malawa le tunu ia ete wala au sao lava pe te fesilia ne loa I le tautua ma le aunanga a le mana industry I vai tele o le isi au aunanga le vaenga a le Y2 le te mai mo I lunga le tautua ma le tatu pokalami la tau te fausia ina mo meo alarm for your system I te tono maota malawa mai se nei te email tatu matunu I le tele o whalavelave le tūlai mai o malaya po o mū. E tā ua I le fausia ino la unanga nei. E fausia I la tōle alarm system. E mawhai o na tau mai te oe le alarm. O le iei le vaenga le a fi o lo moto e ono tūlai mai iei se mū. Le sila na unanga le vaenga le waitu. O le te mai mō mai I lungo le tātou tautua ma le tātou nanga. O le vaenga le Salam Variety ma le 14 o Sorrento e te maua I na whanga foi lei funga lei. O maloa le vaenga le Tresha Kare ni funga lei. So o mai loi tai. E iei ia nei apartment phone nei na lanu mea mata green. E ala iei ma le tautua ma nanga le Salam Variety. Fatasi ai ma le 14 o Rentals. Ia, tala noa la le Salam Variety o la 8. So se tu ai ngasi kaili wha auna po nei a meisi o le mamanu ia o sei mo tamaitai ma so se tu ai ngā suina o loula e te manao iai e siri sao lava le vaenga le al Salam Variety. A meisi tawa le rento nei taimi le fo ua tato ia I usu ngā fono e kalesia ia vaisi tawa le wherua I au na le atua ma le ausu fono mai fafo e sili loa I le tautua ma le unanga a le 14 Rentals. O nisi o tato unanga wha pisilisi pe ona mai mo e lungo le tato tautua pe ona iei le vaenga le sepelit e tau whai loa ia o le vaenga le blessing foi nea I real estate I nei mo tau whaatau sau whanua pia whaatau sau whale vaenga uma whapena ia a ngai ane lai le tautua le vaenga le blessing I nei mo real estate ia e la tau te mwhai o na whaatauina ia le whanua ma le whale po le alawa tau o nanga ia vaenga whapena I te maua uma le tautua le vaenga le blessing pape foi ia le unanga le Pacific Channel Insurance. Manatua, o le tautua le PTI,
e insure vaenga umara mai se lava la fa lava tau ta vale insure lau ta vale insure lau fale o loa o mea tino everything mea malava ma fai ona insure i le tautua ma launa ngale vaenga le Pacific Channel Insurance se i vanga na le life insurance e le ma fai ona fatino ina e le PTI ia ai wai pe ole au nga au te nei me insure o le tau wha mama i no lo ma fau tulo le anga mai le mea lea a laike o ani ave me pressure i lo ma fau na ia o nanga na ilu ngol tatu tautua tasi minu te le valu tatu sei telefou a mai a tatu telefou ma wolfa ilo inga ma na ia tatu sui mai i le USB campus si ala fua a o le ua mato felo ai nei le tatu ofisa fasalau ia ma sui o le tatu University of Pacifica i ala fua ia falau ilo fo inisio vaenga me se lava to ia matalia o le semester lua o tūlanga tau lea o onga o le nei tausanga. Ma alor saifo manuia, good morning. Lua vase lua nei tai au. Tai au manuia, mai mo whaafonga ma sa. Tai au tau wha manu manu ma tai au. Ia sa au sau le kau wha kimu kimu kai au. O whikau i lei mare pā au leo lua kua nginga. Ia, oa mai ka koua oa. Tuti. Manuia whaftai fo i mo le awa no tu ina mai e te o mai e fo ia e lau mua i ala fua. Ia. So e sa mai fo i li telesio nei tai au. I malo whaftai. Ia, tu ia ni ama noe sau noe lua fionga le tūlanga i peo na iei i alwhanga solonga le restala o nei whanau ia me se foi po kalame lo whanga solo tatua o nei vai kuata whanga solo. Ia, whaftai atu male awa no te masalo a matatu i ona whai watu le usa ia ruta. Ia o nei le aso mulmuli o na e leo le a ongo le vaituano lua i le vea fou i le sunga fua. Okay. Ai pe ona tala noa i tato pokalami le neva yaso. O le restala lo utu ina atu le periota se iau lia le vea sfarai le vai yaso fou. Okay. E moi la tau foi na le ftua te ia ni an nei po tae au po le asai te ia ni ai. Mai woi ka fio lai. Wangalo o restala. Le ala ele ava nona tu ina atu ai pe ia ona fai atu ila matanga la tato pokalami le neva yaso. O le manai a matalia o vai tuanga lona lua. O lo a mata fo ia le aso mua mua. Ia wa a mata nei le aso lona lua po la solo po fa po le lima foi. Ia wai watu wa e le fi a wai fo. Ia fa leva fa kifa ko ala. Ke le alo pihai na. Ke le alo pihai. A o mai a fo ia tato pokalami fa masani orientation mo savai ma upolu. La foi la sa ia uma ia alum fa nau fo. Ia fa pena fo mai la tolo fa wa. Wai so se le ani se o fa wa. Pokalame o fia wai suti. Famasani. Fio foi faca. Ia ale wa o telefoni se alum fa nau. O fa nau fa wa. Ai telefoni ale fa wa fa ngefu ia. Ia la o mana ia na ia vanoa ia la o toe fa masani. Mas fa masani fo inisio va enga sa manatu mama ia ile amatanga tau sanga vai suanga mo mo le lo toe o mai vai suanga lona lo va pele ai la wa le ia wa le ia le la so atia ruta tata no atu va enga mo mia ia mo restalanga e malo faftai e sa le va enga le sauno mai e chi nei tai au il va e inisi nga vevesi atu ananafi mai oi ke le loanga o le ai rasa fo le o nga le scala pa e awol popole le pelo fai lo atu lo mo le vanoa mone ia mal rasa fo e fa e abatu ai lau tal sanga po lau application fo ile e fai le online ile website tele USB o me mana o mia pe pa atu mo online ia lau form o lo pe pa fa now ia mo isi fo ile wa fai ai nga mana o mia fo pe fai poipo Una ini se watu pe whanau, watu mal pe whai poipo. Ai ele o tutu sa umai ngola iai e watu pe whanau, ai lai mga o whao ngale le ngoa whai poipo. E mana umi o whai pe whai poipo. Ia o whai tu spasi o results umo suenga. Ia ma mo la tau whai e whai ngaruenga, mana umi o whai le lau updated CV. Ia ma tu si whamaunia mai ngaruenga lo e whai ngaruenga ai. E supporta e lau application. Wao o USB o le nano tainga ia whaawawina ia o onga along whanau se tato atinu.
Marova ftai. Ia, la tūlanga hoi lele Rutero Sosoani, hoi lele tūlanga tau piria onga, tau whamalamalama i vaenga na morisi le fia fwere tatou tunu. E sa ole mo e le vaenga le bursary scheme le USB mo nei whanau la ia wa umale semester tasi mo i USB e le whamama avinga le bursary e talusanga i fo ia inga papito o lea vaenga e 5% la e tatongi e USB e 5% e tatongi e mātua nisi fo i vaenga lo sosoani mei fo i le fono whaavae i nei whanau fo i mo le tatongi inga mo le sosoani foi mātua tongi o pili a onga. Ia o lo whanga solo whea le 5% off. Lo to e sea mai i pili o imta upu i pukalame ia whaatikeri o le postgrad ma ngā e tulunga le masters. O longo ingo le ki al mea le ole anga i aku whaakalkalangoa. Sa ole lei. Ko e mawaina nei opportunity nei avanoa pe a whaapea wa e le stala. Sa ole lei. Malo wa ftai se siwa ni tfia fau popo va nga le su tiva mole. Ia tulanga lea o lea fea o isi taimi a fa malau atu me mo mia mo restalanga. Eu sou feito samai a. Ia matua e fatula fono ina foi mata nga luenga a. Ele ma fai ona e fai u le ngor tamalu pe a fai ele ia lo ia a. Sa ole lei. Nai tulanga nai fai le fai tenga na a. Ele te tawa na ta. Ke wa iliko fai ole a. Ia iliko o ia fai ia. Au le siva ngo pe masa ni foi tatou mele le fai loan mo fa lave. E ma fai foi na fa tongi fa vai tai mi foi ia pilia on alum fa na wa e fai ele payment plan. E tongi le 5% o le pilia lo walu. Ia na tongi ana e mal vai tu wango o tongi mali e a pe ara tongi le loan. Ama fai na tongi le loan duas full wa feeling fai lo fa poi ponga. E fa pena foi na tongi le loan dua fe fai ele. Nga fai la u so fa makai. Ia na me uma. Ia sulanga na i me o lo ia pa wan me lo sua ta fata no. Ta u ale restala. Su atu e fata no ele stasio matou a inga na mala au mena fi memory Samoa. Mata me matou fata no na fi Maruta ma suma foi tamai tai ia o mai tonga. Na fsidi mai la ya u hoile pe ma faina restala online. Ma onga online o fatu dei alu sa o ilunga e. Ya mana le o pe o fsidi toi foi wa telo e foi si mai mo online tato pokalame. O la se fa mal mango le vai ngalia. Ja, aftai atu lava mai fasilif mana ia tele fasili. O lo ina ia long whanau mai tutuila. Lo a o USB. Le whai a online la to pokalame. E foi na isi a long whanau le a onga i New Zealand. New Zealand le a onga mai ai o le ili sita mai tai le a onga nei le e whainga luenga i Wellington ne. Ia lo titi umalan whaalo ia. Whai a mai ai lunga i. She's a USB Samoa campus student. Ia ono fofanga lato a inga wala i ono malanga atu i New Zealand whainga luenga. Ia masau sosoani mai na i ono maatua. Ia e mawhai. Se mea, ele a se mea ele mawhai ona whai la ono matala. Ia, mai la tino ia la whai ma o ele a. Ia e mawhai ga ea onga online mai a mātou. Ewa la na uvesili. Ia na uftou taile fatu alu sao ai le vaenga ni telestala la to website mai fesili ia Italia tu lau fesili ale o mana ia le o famala mala fala wa tele ia sutil ni tar va fora le tu ia msara pesi si vaenga ta o lo tutor tato fata noanga me so le to amatali o le semester no rule ni tau sanga. Ia o pau alava le tā o whalawiloa ia. Ina ia whailo atu fo i alo mwhanau ia mai se wha o mātua. Ia mai se wha vaenga le i le ua 11 na whainga luenga le o iain whailonga whaina wan mele wa i o mai ia le au la iti o lunga. A tau mia tātou ono le os whaspepa. USB is all about removing barriers from learning. Just come and talk to us. If le mawhai ona e ausia ia tongi e te alu le pokalame le te mana oai. Mwhain whaatala noa e maai se si pokalame e ui atuai. E lea ia ese umata tau ala fua. Pau ale o le nganga lava o le USB ina ia whaawawina le o la o wina.
Se longa wa saul vala au fa uma leo la wa. Ale la sa wa vala au ke le ko o lu so longa sa wa le la. Ya, ala basala sin muli o sala fai. Las tu lo tato o sala fai wa pe o tato wa o ngale sa o pu me le o polo le so isa va ya. Ya, sa o le taimi nei o lo o so longa le ya le la le I sa va I to telefone ya lom fa now. Pa pe fo ina nau fo I atu I USB e to fa wa wina fo ya wa onga. Pa tai fa le ile lang sua matua. Iam fai fo fa now ele to yo mai mama ne I ala fua awa ma wala va no sa va e pe fo na fa ilo atu e tu sa le solo a fa ne ala fua. Ia male au nanga fo yo lo a fa nei I sa va yo lo ia ile mato suia ni soni ton mai pe. Ai ai fa fesili su I fa ile ofisa. Ia, te lo leo tatu se mei wa leo tau lunga fo tatu whatanoanga su tio nei vai kuata. Talo pe tatu e whiloa I si stei me lumana ia watu e wha mai a me tatu whatanoanga ni tai au. Ia whaftai tele lava mo le matou awa noa. Ia whai ia uma sui o le pūlenga. Ia mesi fo ile tamai tai whaatonu le lau mua I ala fua. E whiong ia tō le awa, Dr. Mafia I ono le sangalua. Mo le atoi fo ile anga whaftai tele lava le tatou le tio whasalau. Mo le awa noa lava I lea vai tuanga ma lea vai tuanga. Mau waiso matou awa noa whailo e fo I. O kalame ese lo o maua le tatou la lai ni Samoa. Ia, sa vai ele sa o mai, a mātua o asu whanau whai ele ai no nofo pe nā. E sili atu le internet speed sa vai lo o polo. Lo Starlink sa vai. Sa vai. O lunga se levo o sa vai. Yeah, so powerful sa vai. Awa tu tō o mai nei o polo. Sa o le leisure. Ai manu ia tele lava whi au mga luengo nei yaso, whaftai mo le matua wanoa. O le tautua manaunanga le University of Pasifika I ala fua e peo na whaafonga mai mo mai ele atunu le tai au. Mana tole tele o nisi vaenga nei te fia whaafisili ai. A ngai lungo le Facebook page, USP ala fua, po lungo foi o le website ala tātou wa onga. Manatu, ia o le tātou se atu nei musika, o le nei foi vaenga o le tai au. O le tātou temi ngona wati le vaenga o le tai au leo toi lusu walu minuta tōna tā leo le tūla e iwa. Ia, manatu leo tātou se mai foi I le whaapoponga le polokalame whamanianga wa soifua ia ma aso whanau. O le whamanianga nei o le soifua po le aso whanau sa tu ina mai I lungo o le tātou prokalame mai le taeao ana leila. O le whamanianga o le aso soifua mai atu tai matawhaa wili. O le aso e ato ai le lua sufitu tausanga si au tama ia au waa. Whamanu atu ai ia lo na aso soifua lo au mau I New Zealand. Le ngalo o e san talo, please take care. Alofa mo oele uma manuia tele e whamanatuina o lo wasa soifua ilia so. O nisi o aswhanau e peo na ia ilia soifua whaumuinato vio taifu. Happy birthday lima sulfitu tausanga ilia so. Io sua a keni wha sulfitu tausanga ia ile nei fo iaso. Happy birthday o a pe foi ia a keni wha ato ese. Happy birthday manuia lo wasa soifua. O le asai fose usi ataviuni taro sanga, tau sutasi tau sanga, e peo na whailoing, na traka, na nai, o le so tau sutasi tau sanga foi, ia pe foi lusi a tanielu whanati, fast fulfitu tau sanga, angatasi en whaululunga ene, manuia lo wasa soifua, whailoina, ia le fast fulfitu tau sanga. Ia, o ila tau wio leo whailoina i le so la tau wasa soifua, Maso whanau I lunga o lo tātou porokalame. Patalo watu ia le atawa a Henry Ate, good morning. Le tai au pula. Mole atu foi o lo whanga I seo tina ia ma mele o loto whanga. Watu nei a Joshua se fulu manuia tele ia le nei foi tai au. Naima, fala le vanga, good morning. A pea foi mu senta mo e tusivi, good morning. Whaftaide mafuta mai. Ia, mai lato uma lavolo, mai mo mai o mer tato pokalame. Ia, I nei teimi o le tai au ma lo lavale, on sai ma lo fori wha mana losi. Tele tā longa I whatau teia le whai ungo le vai aso. O le aso sa nei, o le whaino, o le ipo, le larolangi, o le tā longa, o le soka. Le whatau teia te tono New York I Amerika. Whailo ai le au Argentina, whatasi ai, ma le au a Spain. To a te le foi leo la a peti peti, po ai leo le a manu malo, ai le wau. Kele fale ko ul pekeris a me ser ko kele le mafuli peki a falangi
Dia, o leo whātau I fua ia wharani. Argentina, Spain, I le aso sa nei. Sa I linga Champini o le tamarusanga o le ipola na langi o soka. Pea no tano atu ana le la. Taimi mua o maua lunga I si tio tangata mata I lunga o le aunanga le BBC. Maua ili to lusu family ona le mata le ta alonga na nafi. Ia, o le mea lam kau kia le wau wa ia kwa ingeri kai au. Usai, e umaloa le ka alonga, angi, angafi. Nga umata alonga wo mai ia tangata mata mai la to malanga mea nga I whari. Ia, la lai tapua I vo lele lai sisiva ma, whau ma sisiva ma fe mai le au Argentina o maroa ngafi sole. Ai makoi wawanga ka kualis ko inga inge langi nga ngafi sole. Ia, la na social ni tuai ia fita. Ia mo le faafile mu wino stoi ina ingelani le ia life isa sko inga ingelani. Ole me ia malo. I malo ngungu. Ai wale le malo, ai wale malo ko falidi. Sorry. O so mai ko kakanga le fika sko inga ingelani nga. Awe ko mu a folingo sko inga. Ole me o ka ma fau ai. Pe fia milionga ku per ko inga nga pe. E malo engelani ai le wale malo. Sorry. Ia mali ne ia talonga le soka. Esele maka uki o ka haka sole ni ka alonga. Kawa ya kule fika ngise iskanga ka I lono tona. Pertania le son na fiwa. Le manuia tamo fainga e lani. Ia mai sere tele o atu no le langi wale au ilunga wale. Sailingo champagne la tau au. Ia e feo lolo umara ngai me le au le faino ai fea inga. Sale. Spain e leo skamai au le au Spain. No. E le ku mama inga fo Spain le faino le tapena I mo le sane. Al fai unga foi o vai aso. Felo ia ile au le o peleki New Zealand. Fatasi ai ia male au Ireland ia mai Peritania. Le stalonga fai unga vai aso la felo ia ile au fiti. Fatasi male au Scotland il fai unga vai aso. O le isi talonga I le fai unga vai aso Australia ma Italia. Australia ma kowa I karia le nga makwa ko ki a fale ko ngoi ia New Zealand. E kale Afrika longa I karia New Zealand. Close Pakwa ko so o asi ko New Zealand talonga ma Italia ko umar time awa so o nei talonga Australia. Ile autele le Wallabies. E lei toi ai se manu malo le Wallabies. Ia wa fius ka mo Joseph Swali e koe fi na wa ia wale o koe se manu ma ele malo le Wallabies ka lunga malanga mai au ia mai tono Peritania. Ia. Au le fai unga fo le vai aso le aso sa o le afilo ia ile manu sa mo le au Romania. Ia ile aso sa nei. Sao ele sunga ia le atawa Henry Ating o le fai talonga la une tipolo tatou au ale a foi nei tamaitai I sa monde al mele tupu ele o mo mai le unga o le result talonga pa mele sa o le second game o le first game e o voia talonga soka le o inga sa ile tu ne tai au o le o uma talonga mo le la felo I mafiti talonga lona lua ai le o mo po le atulanga nei talonga mo o ile le ila tolo update na ia talonga. Ia e mo mbia le result. Ia waile te faina watu inunga tato po kalame result talonga. Ono lele au maia se vanga nala ia le sona na file ana patau tai ai ia le tufa ino tupe. Ia ma se leni mo ila tau tulanga I talonga na mawa e le tulanga na o iai ia la tu alo talonga e pe yola talonga o le pina aure talonga le Pasifika tau sanga I luafe ma le tolu. Papea talonga le pi ma le si ua mea mamafare la rolangi. Ia ile tau sanga nei e lua afe tala mo le tangata to atasi. Ai tasi le afe tala mo le faya onga. Por karamele le sa fa tau tai ile sona nafi. Ia ile ina ile chimi tona I mato. O le patau tai por karamele nei sa no ai ia fionga ia tua o pepe cherry wolo o le plestene na o le vaptonga talonga Samoa le Cessnock
i le tuwhatuwhaino o tau i tupe mo tama whanau wale tunu. Ia, ma i la tau sa manu malo i pine auro i tālonga le Pasifika i sau te whapea ma tālonga whaavau malo le sa tari malo e tātou wa tunu. Ai le sau noanga le fionga i le taitai o le malo. Fionga i le li pāle mia lauli le mali e tōpola tai vau Forty Smith. Na ia sau noa i whapea ua tau foi. Ona taofi ia whawhi tau di o loto tupu i loto i whale. O nisi tu tino tau tālonga i Samoa. Ua vai manu ai tāpenanga au masia le tunu. Ua te tau ona whamuta pe taofia. Ai tu lai le atina e so tālonga i tūlanga. E manu ia i along whanau Samoa. Ai maise le malo male tapo inga le tunu. O le au te lengo le finangalo le taitai le malo le fionga i le li pāle mia. I le nasa uningo le tuwhaina ma me alo whatau tupe. Mo tangata ta alo e sa o le leiso. O le ae masi i a tātou au ta alo. Masi wai pe o le whale tonu alen tūlai mai nei le o toi pose. Di lor tūlanga foi le lor tātou la kapi. Tātou la kapi. Io. Ia. Le au tātou moli mawina tūlanga le asa te na ia le ulunga le ngata le malo. Ia manisi foi o tamani i o lea sa pe tau fina watu e whaile iuni lea, ia ese mai foi le iuni la kapi lea tātou le la kapi Samoa. Ia, a whai o leo sau noa le fionga i le palemia, tai o le tātou malo, wata tau ona wha muta wha ese inga, wata tau ona tā ofi, vaenga e tupu ai i ale wha ese ai o manatu ma fina ngalo. Ai mai se e la to le tonu o pule fa tonu. Io e tau ia ona ngalu lo fa tasi o voi le malo. Tau voi ngalu lo fa tasi ia ma va mai la to lo ngalu lui. Ave le lango mo la to lo ngalu lui. Pe ia ma sanero ma fa so ma tonu tawa. A fai la va ir tanga tai fianga i lungo le o committee fa foi ui le process. Ui le process. O le process malanga mai sa monei. Ale tau tu ole au fai ale no male fioanga ole kalapula kapia ale no male fioanga a uma se e mai le ai tono au foi fai tu malo le fa solo foi talonga va pena tu malo le na uma tu tamur sanga le NPC la kapisa Samoa ole fa solo le stato tamur sanga o fai ngoino le Chairman's Cup le fa solo e ui mai ala ina ia ona fili lo le fai masui ole Waenga leo le poa, ia masui o tangata malanga e taitai malanga i au, whaia onga, sui whaia onga managers, ioi, me peo le process masani a tātou lom tātou si le fia alma neia i ole, ole a foi nei ole saunoanga le fionga le li pāle mia, wat tau o na tātia pe ta oto ma whaamuta fete na inga, o lo tūla i mai loto i whale. Ia, ele ngata whaura laka pia au ista alonga o tātou atunu uari. O le ia e tati tau whaalonga longo e fo ingo meo vaenga. Ia, o lo whapena na a fia inisio o pūlenga ma tālonga. Ioi. Ia, ai peu tātou tātou no, ia ni taia, ono result o tālonga. O lea e peu a tu ina tu lungo le tātou por kalamber ni tai au. Au le tā lia lava tūlanga o lo iei sau to tālonga i al soka. Tātou anta 16 le malanga i tono Papua i le Open for le UFC le whatau taiha. Ia o le lava i tā lia tūlanga na o iei tāpenanga i a matālonga fo iei. Ai o la tate matamata to le pe o le tāpena tālonga lona lua mawhiti. Ia o le tā lia se result te pe o na i tālonga mua. Va au vele le ana pe foi ia tuala tai leota good morning o nei lai le ono i le so talonga mo mua le lau ne tipolo tamaitai le felo e mala au Australia le tau le ono nei le fiafi le fai loa mai sunga ali a taua Henry Ting pe foi va talo fatu i le sunga ya against Styler mai man Otara i New Zealand good morning sa Saudi Europa Tasa, o ke ofo, pea o e lewa lewanga i ngeia ele ae ke le whailoa mai. Ai sa ngungu a ele a waku se awa tolo, ma ke kumatolo e waku se awa i lau malanga mai sasa.
Ape foi fatalo fatu ile mafuta mai Joshua se fulu nima fala lele vanga talo fala va fatai mafuta mai lungo tato pokala me nei vaenga ole tai au. Ia tele na usu to tele. Tato ye foi ungo nei vai aso la tau tiu te mafaiva mga luenga ale o tele na usu e meri to tele nga luenga ma pokala me fa nga solo ia ole nei tai au la tau ia. Fa malo le usu malo foi le fa malo losi le foi utato iai ile fai unga ole nei foi vai aso le so foi. E tau alunga ile usunga fono le kalesia me tutisi konferenisi lo fatu tia ia i fale ula. Tau alunga ile usunga fono le kalesia ia la wai foi tusi to finga ia o feole a malanga toile au na le tua o feole a masi ia tuai ia sunga i fa feringa wale mai al konferenisi le kalesia metisi. E ilo ai ia kalesia o le asu i le fai au pola o na le tua ia ile ngata la fa ma vaenga malisi fai au ia ai fa tali foi le si fai au o le vaenga nai o mai nei meu konferenisi ma fono ia o no fota pena ma sa uni e kalesia ia ile ngata foi le au na le tua o le a suia no fuanga ma vaenga nga lulu ai au na foi le tua ua fa mana vaina la to nga luenga po pe ua malolo manu malo uma la tau tua ia i tonu o le kalesia o le isi na vaenga le tuli mata ia i le tau alungai o le fonotanga o le konferenisia le kalesia me tutisi o le whaanga solo i le nei foi va yaso. Toi se fulu male 5 minute turn ta leo leiva ia i le nei tai au le mafuta whaafonga mai o le tātou o turu ar tamiru sanga laka pisa moa le whaanga solo le o le Chairman's Cup le whanga solo ia i le nei foi vaiaso. Le vaiaso na lua le nei talua na whanga solo le Chairman's Cup o le ala o talonga le whatautai e le whai ungo le vaiaso o le malae inai le tona i mato no whanga lo ila pisa moa o le talonga i le tale valu tai au le amatai o a ana o le a whilo i mapalauli i masatu paitea o fale a lili o le a whilo i ma le tu o tane fasale le ango le a whilo i ma Anna West o si o le a whilo i masafata i ama le talonga whai o le aso ataia o pia o le a whilo i ma le au a le pata ia o le whanga solonga na o le taimusanga o le Chairman's Cup ia o lo whanga solo le la alu le lua vaiaso ia i le vaiaso le nei. Whamarolo o sa ia i la tau o leo au suai mai se i la tau o leo toi tau no i ofisa ma fale whai ngā luenga ia whamalu du tai au e le ilo pe palasi ti munga po le ar tūlanga o le ai ia le tūlanga o le tau le whai unga o le nei vaiaso. Patalo vati a e sau ele kana good morning le mai mo mai Brisbane, Australia. Ruta lua manu lo mai mo mai nei vaenga o le tai au good morning ma lo lava le usu ma lo foi le wha amalo losi. Tato se atu i musika, a pe foi tato wha asalaunga wha pisinisi, to is futolo minuto turn the tai leo le iwa. Ia, nei musika o le nei tai au e pe ona mai moa ma wha fonga e le tato o tunu e le tato tautua le nei ale 665 morning show ina o tai tasi le minuto turn the tai leo le tu le iwa. Tato ia i le tau walungo wha mga luengo le nei vai yeso, wha malo lo sa i malo foi le usu, ia malo foi wha malo lo se le tato tunu le ngata i sa mo nei, mai se hoi tātou a ingolo mai mo mai mau o mea tātou po kalame ia tunu mamau. Ia, e le whai ngō fia le usu. Ia e pe olo les froile. Ia pe ua matu atu ni a venga mamafa. Wha malo le ngā lulue malo fwoi wha malo losi. O le, whai unga fwoi o le nei vai aso ia tele a por kalame fwoi mafuafuanga wha le a inga por kalame wha le nuu. Ia mai se fwoi por kalame wha e ka le sia. Wha tautaia fwoi le whai unga le vai aso la tau ia o le tatalo. Ia le anga le lei ma le file mu o le tu le ngata si o tātou o tunu. Ia mai se fwoi nei tātou a ingolo mai mo mai. Ia tunu ma mau tātou tau whai mau le file mu ma le oli ala ia awa anga le lei o le tātou o tua. Ia manatu le ama le whafonga mai le tunu o leo tātou nu le iwa. Tau walunga leo le prokalame le 685 morning show o le nei fwoi aso for reile ma le nei fwoi vai aso. Ia la fwoi se ngana wasala o se tau o le tau tamali o se ngana foi wala vale la ufafonga ma lu avi fale loto mo fina ngalo le tunu ma tau te malu atu ina ia te autou le matua atu ina le ngalo wenga nei fa ma ngalo
I le toto le tamai mamoe. A manuia tele le weekend. Manuia le se ato le tunu le fai ungo le vai aso. Maua se weekend file mu manuia. Ia ao lo tātou tua. God bless.